بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. ألف لام ميم. Alif Lam Mim. So Allah'y mataw ko pakaan tapan yan roo. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Na initurun so kitab ada sangka amadadalamon, apuun ko kadna no mga kaadn. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Inuadiran tero na pimba sayaw Muhammad. Kenakas kanyan subnara puun ko kadna naka. Kaan ka mapaka-iktiar so pagtawada amya kataling umakira na miya maka-iktiar amyaw na anaka. Kaan siran makakadug ko untol. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. So Allah sumyadin ko mga langit agusulupa gusungani na paglta na duanan si ko na maalungan. Orian yan namitek na kawaras. Da abagyan ni wasala kaorkan yan na panarigan. Guda pengungugupan. Ino kanu di penanadem. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Tumatakdir ko sugwa na puun ko langit a paguwitan ko lupa. Orian yan na pemanik si erkan yan si kualungan na miyabeloy sudiyang kaya na sanggiburagun ko itongan niyo. Giyuto so alungan na kiyama. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Giyuto man sumataw ko gay bagus sumapayag mabagra makalimuon. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Sumipiya-piya ko lang wantama na inad niyan. Gupya ka po niya na kiadnan yan kung siya kulipaw. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Orian yan na biyeloy niyan sumurya taon niya na puun sa rasa a puun sa iga maluwig. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Orian yan na inimasa diyan taong skanyan. Gu inimasok yanon supad kunyawa a inad niyan. Na tiyaguang kanunian sa kanag gumanga kailay gumanga puso. Miya kay ito akapupunalamatyo. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Na pitero iran, ino amay kasenaw kami kulupa. Bemataanas kami nakitagu kami din ko kaad na bagu. Kena kasiran na sukitunaan ko kad na niran na uungkir niran. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Teruang ka, at tenganang kano umalakal maut, asupya kakibir kano orian yan na see kano kukad na niyo pumakan duda. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Naumay laing kaamay kas mga barado sa ami susundungiran ang mga uluiran sa hadapan o kadnaniran, maturuiran. Kadna nami, miyakailay kami, gumiyakanag kami, napakakasuya kaming kasadunya, kang galabag kami sa mapia, mataanas kami na mitumangkad kami. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Naukabay amin nakibgay midin ko umani ginawa sa turuan rakanian. Naugayid na miyatan to so katirwa puun rakan. Mataan na ipeno akan din ko naraka jahannam sa sabad ko mga jin gusto mga manusia langon. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم
يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Na taamin niyo sabab ko kaya pakalipatin niyo ko kapakam beberat muasa alungan niway. Mataanas kami na kaya kalipatan namis kanu. Na taamin niyo susiksa kakal sabab kuping gulaw la niyo. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ayat na mapaparati ako mga ayat amin na susirana igiram ya alwi kiran skanian na sumundung sirana kisusudud guites bikiran supudi ko kadnaniran asiran na disirat maratabat. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Kekalkat sa mga kilidiran ko mga igaan, pupamangisiran ko kadnaniran sa kalak agu arap. Gusto sabaad ko ini bagay mikiran na ipapamumagayiran. ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Na di katawa no ginawa so piyagma abagyan nira na kapipia ginawa. Abalas sabab kuping gulaw layra na mga pipia. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Inusutawa aya betadian na mapaparatiaya. Belagi dutawa aya betadian na songkelid kena abesiran magisan. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Ayap mana sumya maratiaya guping geleb kiran sumanga pipia. Na bagianiran susurga ajannatul ma'wa. At tini baba adar pasabab kuping gulaw layra na mga pipia. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Nasub man sumia manungklid na derpairan sunaraka umaniran keji tenaka pakawa iranun na pakakaswin siranun guterung kiran tamin yu susiksa kunaraka asos kanu nagiin yu tupakam bukegin. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Namataan na pupukataam nami sirandun ko siksa akurang sa dunia ko depen susiksa amala ko akhirat kaan siran makam belingan ko untol. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Nabaad na labi derwaka adi sutawa mi alwi sumanga ayat kadnanian. Orian yan at yalikudanian mataanas kami isiksa ko mga raratayo ungar. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه
وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Na saben-saben nara ini bagayami ko Musa su kitab, na uba kamatagu ko angan-anganan ko kitunaan karkanian. Gu ini senggayami uto aturuan ko mga murya tao Israel. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Gu bielo yami sasabar kira na mga nakuda. Apki pamanduiran susubuan nami kung masa akia pentangiran. Gumia beloy siran kung mga ayatami ya kita tangked. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Mataan na sukad na nakanas kanian ikukum kultiran kualungan na kiyama si eko sira na disiranon pagayo na yun. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Bakiranda makang guna na o sukada kala binina sami kumyaw na aniran. Amya gepi-gepi da mga pagtawa pupekalala kausiran ko mga derpairan. Mataan na adna matatagur umana titu mga tanda. Besiran di pemamakinag. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Bayran do maylay mataanas kami na ipupumakay gami suwig kulupa akabege-beges. Na pupakagmawa nami sa saba perkanian sa para pupakakanun so mga ayamiran. Gusto mga ginawairan. Basiran di pengilaylay. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Nagiran turuon. Anda imasang kaya kapakadeg os kanu mga benar. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Teruang ka. Ase kawalungan nakapakadeg agyutos walungan na kiyama. Nadi pekang gaya guna ko sirana miya mangungkir so para tiyayairan. Gudikiran maptetaalik. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Natali kuding kasiran gunayaw ka. Mataan na siran na kinanayaw. Kupekat taling uma ama penggulaw-ula.